January ni somthum pakhat tho tan ni sang ni som ni pani ani pathian hruaina in January thla kan lo mang liam le don ta a February thla kan lo thleng le don tareng mai Myanmar ram indona thu thar le world breaking news ngai thlang nom tak tak te tun tuma hian kan han chop chuak le ani Myanmar sipai tat ma do te hi invai vungin an ma ni do dal tu mi puite laka chenun rong viau thin ma se an che fu rang seng bik lova mi le sa ral thuam an chan duai duaya an chung nun na om chun an ral thuam chuan vot jet fighter manga boruak lam atanga mi pui sipai PDF te beile thi ani deuh bera leilama sipai nuai livel nei nin chal ma se an sipai te ni tin a zatelin an thi renga an ral thuam tha tha tho chopui ma se nam sipai le mi pui veng him tu PDF te an duangin an soi sa thei bi khat lo hei wanghian civil mi te laka nun ron chu in kho hal mai mai le nu nau pui soi lo rok te an chinga zo fa te chena than tlang khu a phei chuan in zanga chuang an hal ral to ani hetianga leilama chaw rau e kan thai fo ta ka hian Myanmar sipai te hian indo thlona an nei ang an mang ta mi maya ramdang laka invena tu le atul pu ramdang beina atana indo thlona an lo nei ve ang chun te chuan an mani ram chu ngei an bom bul ulmaya an kapa an beita mup mai chu ni hi an thu nei na chel an du miao wangin indo helicopter fighter jet le drone te thlengin an phang tambol mol mai ani atira PDF pasal tha le helpol tam takin ramwa silai te tual cherte te an hum lain hun alo kal hreta sipai ral thuam an man sakba ka an ma ni lam an lo changtlung ve zela sipai bupui tan po tuklo mai rualo an ni fur tamai aram chin an chiangin an mang thiama rol rala che le puak thei thil manga sipai lambun an thiama sarkar sipai lo tam le training nei thazok ral thuam changtlung zok rual po anin hlo duai tamai sipai sarkarin ram chunga helho ten fai bei pui operation anora ta anan thlak phei chu National Unity Government reporta alandan chuan takhat chung ringotin tat ma do sang kha zathum vel an thiman junia heti taka in lambun le in beina a hluara wang le sipai ho an thi reng mai awang hian sipai ho phuna le thathona po azuai hle ti chianga sipai chol to te thlengin an reng ngaya zom le turin an thlem hial ani kha Karen National Union tupuang tu pado so toni chuan thaliam ta chung khan voi zathum chuang sipai te nen anin bei thu soin an pol hian sipai jani somruk pasari zet an that ti soi hei wang ringot po hian sipai te tan thlona roi mai lo chu du thlan tura om lo ani ati ton naya kain state thuam chunga Karen helte indo thlona manga bei an ni chungchang soin leilama in beina sipai te nasa takin anin lowa heng an sipai rilru nualu tuktu kai har bei sein bom an thlak chiam ani ber mai ati Karen National Union te hi Myanmar sipai ten thlona manga an bei ma sak ber ten nia nikum mars la a sipai ten mi pui lungoi lo na lan tir tu te thi sen chua zonga an nor che khan KNU ral thuam kengpol Karen National Liberation Army KNLA te hian papun township a sipai outpost an la ve ngal mia hei hi Myanmar sipai ten thlona ruaya beilen ngalin civil mi tam tak an thi phani papun a cheng mi sing sari vel zatin in le lo an tlan chia san pha bok hemi nu hian KNU thunun huam chung bago region mun then khat po an beizui nge Chin state ta Myanmar sipai eble tu pol te chuan nikum chung khan sipai sang khat som ni pakwa an that ti soin an ni lama mi som nga pakwa in nunna an chan ve tho thu an soi Chin state lama hian boitir te tangi silai apuak ve lem lova pasal tha po sang ten chen rang choya ma an ton hun tak chu April tha dai khani Chinlan Joint Defense Committee thu chuina talan dan chuan Myanmar sipai te hian aram nei tu pasal tha te angin ram chin an rebel ve lova ram ta na in pek na tak an nei heklo chu wangin tual chung pasal tha te nen an in beina po hei hi alang chuak ani anti Myanmar sipai ten kum khat zet hel then fai be pui an thlak chu a hlo cham ani bera ram chung mun tina helpor sang ten
an phak tok zelin an lo ti buain an lo suat then ve zel bok nen heng ti awang hian Myanmar sipai te hian an in do thlona te chu moi lo po soi lovin an tho chua pui lo thei ta lo ani ma se ani na taka chuan Burma sipai sarkar hi arukin an tal buai hle to ti hi a chiang hle ani chu wangin mipui sipai mani dikna chanvo neile tuma beilet mek tu Myanmar mipui te hian an dikna chanvo hi an la sual chuak nge yang ti hi a chiang hle ani United States ko chaklam wakam East Coast an ti chu vur thlipuina takle vur tla tam takin nuain in kalpona buaya mi tam takin power an nei lo bok state panga chuan in rini zinga tanga vur le thlipuin an wai tan ma in emergency an lo puang lok to Massachusetts state then kata chuan vur hi fit ni chuang zeta tla in tual chung mi te tan po pon chuangai na aum lo ti an soi thlona po sangruk don kar top chunga thlok tu thul tir ani voin lam atang chuan zia om to turangai ani khochin thlir lok tu te chuan khowor takin ma chaklam ala tuam zui don ni in an soya vur tla hian main apan le don ti an soi bok tun tuma storm an ti hi northeaster an tia New York le Massachusetts chu vur tla na satak tuipui kama tui lian le vur thlipuin an waya Boston khopui chuan in rini khan vur inches somni patum point paruk zet dongin hei hi a hma a ni khata atlak tamber tum ani ti an chin chi ani in rini zan atang khan Massachusetts a hian chung ko sing ria chuang chuan electric power an nei lawa Cape Cod thuam chung chu atuana ber zinga mi ni in Princeton khopum chuan in rini tang khan power an nei to lo bok Natuket ta vawkam hrula tui alian na saboka tual chunga khochin lam them mathu kapu si chuan vutla tamlu tuk chu an buina ni thu soya darka tin mai centimeter ria tatanga somvel atlak zela wangin a har sa hle ti soi khoirama kongwil tu mai he tiang hi chu an dol zo lawang kong pui hi kharvek nge yangai ni ati hial ani National Weather Service NWS one India thil tleng hi bombo jenis kalmek wangani thu asoya hei hi khamuala boruak vot tak tuipuya boruak lum in tokin boruak nekna ati danglam thu asoina ani ain siam dan kalkong hi bom cyclone tin an soibok thin NWS one Boston khopuya chengta chu rekrum thila lo chuan jin chuak lo turin an chabok I chuak ani poin manrua winter survival kit kengang che ilo tang ani poin ilir theya tom tlatang che anti thlipui na tak vur keng telbok hian kho chak lam waw kam hi inrini jing kho war ma tang khan anwai tana he thil thleng awang hian ka to phun chung chu heng laia cheng makta duai tel ina hun an pan pha ani New York State mun then kata chuan fit ni acha vur tla in na thok tu te poi New York City a khwajin te tlo na sat mun Times Square ba ka mun danga tling khom te chu jing kho cha lutuka wangin an la thian fai lei theilo vur thlepui na taka thok don ti hi US ma chak puma puan lok ania he tianga huam zawa inral rina puan hi kum sang ni som porian nuwa voi khatna ani akal konga hian mi makta doi somsari panga velan chenga New York, New Jersey, Maryland, Rhode Island, Virginia State Governor ta chuan emergency an puang hloma mi cheng ta chu an sahim na turin kongpuya chuak lo turin an cha New York Governor kathi hochul chuan thlina tak vur tlana sa le vur thlipui a thok dona heng zong hi northeasterin aron ken turani ti in inrini khan alo soiloka vur atlak to lo nuwa po khowor lutukin a tuam chhun zom dona wangin chu buai pui om ala tling don ti soibok New Jersey a Atlantic City Police Point mi pui te chu chuak lo turin an tia Governor Phil Murphy point an state a vaw kam la tak chu thlipuin atlo thei lowin an siam ni in an soi Connecticut a pathiani thleng bus din tirania Rhode Island Governor Dan McKee chuan la om thei awangin leitam zok akhara inral rin a tirik ani lain mitam tak chuan vur tla lomin an pon chuaka
New York po Central Park no pangte vu tlengin Washington Square Park po snowball fight an tina samai North Korea chuan missile en chin lein hei hi kum sang ni som pasari nuwa an missile en chin lian ber nia riatani an ral thuam en chin hi khomwal pakhata tanga adang kap phak nia riatania van sang lam hoe kilometer sang ni zeta thlo chuanua Sea of Japan atlalut Japan South Korea le United States ram da chuan he en chin hi demin tun thla missile voisari an en chin na ni towa UN chuan North Korea hi ballistic le nuclear ral thuam en chin lo turin atia a en chin awangin a hrek mek bok Asia ko chaklam ram hian an khapna hi angai poimo lem lova an hruai tu Kim Jong Un chuan an ram ve himna tur ti chakzel atum thu asoi mithiam ta chuan tun hnaya ral thuam en chin tlut phena hian thil tam tak au man ringa heng zinga hian khovela thil ti thei ani lan tir tumna baka abul hnai ram zinga chakber ni atumna ani theya Kim Jong Un a hian hun engoma chen nuclear ral thuam in biakna nei tolo chun zom ani theinana US no nan magin engineering le military command system lama huang an zau dan en tiratum niarin ani an en chin hun hi China a Winter Olympic Games chan hmalok le South Korea in March la President in thlan an huai hot hmalok ani boka US track na hripui leng le kum tam tak chung sumhan dan fel lo wangin North Korea ei bardin mun hi ache em ma heti lai hian an ral thuam puwa la an chol san du chuang der lo South Korea chuan an ram then ramin missile a en chin hun hi an ram sana a pathian ni jing dar sari le mini somnga pani a ni in North Korea ko chak waw kam atanga ka ni in Japan le South Korea thu nei tu te chuan missile hian van sang kilometer sang ni a thui thlokin mini som thum chungin kilometer zariat a thui a thleng ni in a soi US chuan North Korea hi boina lam hoi zonga a chena ti top turin atia January hi North Korea in missile program aneina a tul ber thla ni in voisari lai missile te hi North Korea hian a en chin lui to ani Canada khopui Ottawa truck khalthi mitam tak chuan Prime Minister Justin Trudeau an United States Jamri paltlang turten COVID vaccine an lavek turani ti thu pek alo chua chu du lovin in rin ni khan lung oilo na an lan tira Ottawa a Freedom Convoy ti minga rally an neya hian Canada ram kho chhak le kho thlang lam atangin truck khaltu tam tak an telani kho vote tak minus somni pakhat degree Celsius noya kongzo hi bo sai ni sarkar lam chuan he kongzo hian truck sang sari vel an pungkhom nia soinia heti lai hian nor huai hot don wangin security lam ven thon thila Prime Minister Trudeau le chung te hi an chena tangin hruai chuakin mun him lama omtir an ni ti CBC chuan soi Canada ramahin ramri kaltanga truck khalthi 90% le arami pui 77% velin COVID vaccine dose ni na an lato ani Italy President Sergio Mattarella chu atram ni na turin President atan thannon ani ti lower house speaker Roberto Fico chuan inrin ni jang khana puang irin liam ta khan parliament chuan joint session nei President thar thlana round rian an zo ani President thar thlana hian kum somrian mi Mattarella hian vote la zakwa somria pathum atangin zasari somnga pakwa apupani thlantlin ani thu hriati ani nuwa thu asoya Mattarella chuan parliament member le regional ayoten an la ring ngam awangin alom thu asoi Italy rama hian president thannon hi athleng khat leya Mattarella ma chia president din munchel tu Georgia Napolitano chau kha tram ni na ta na thannon alania ma se hei po hi kum ni achel thling lo ani Italy president hian parliament chia prime minister thar rual le tangrual sarkar siam tumna dan the na turin thu nei na nei ma se ro rel na ko ngai ro chuan a thu nei na hi a ming chau ani thum president thar thandon hian Mattarella hian chol adu thu po soya ma se prime minister Mario Draghi chuan Italy ram din hun siam thla turin ana hi chelchun zom turin angen ani Jammu and Kashmir Badgam le Pulwana district a nimin khan security force le firfiak te anin khoi noya firfiak panga ka hlumania
an jianga hian JEM Commander Jahid Wadi atelte police ten an soi Kashmir Inspector General of Police Vijay Kumar chuan security force ten firfiak te hi Pakistan a hmun pui nei Lashkar-e-Taiba le Jaisi Mohammed Polmi le sa te ni in a soya Kumar chuan January thlachungin Jammu and Kashmir security force ten firfiak som ni pakhat an kal hlum tua an jinga paria chu Pakistan mi an ni ti soi security force le firfiak te in kana hi tum som pakhat a thleng to ani ati in rin ni liam ta khan South Kashmir Hasanpur Bisbera a firfiak ten police kumsom nga pathum mi an kal hlum ve thunga Head Constable Ali Mohammed Ghani kap tu te sia chen an ni lawa a chena bul loka an kapa damdo in pan puing kal ni ma se chan man ani talo ani vaireng te ai tlanga ram nei tu mi engoma zat chuan Assam police te wangin an rama an hun phia te an la seng thelo ram nei tu te hian an har sana to hi thu nei tu te hna thlen to thin ma se chan na an la dong lo ai tlanga ram nei tu ten an soidanin an hun phia te an seng theina ta na ma lak sak turin Mizoram sarkar ngen to thin ma se sarkar lama tangin chan na an la dong lo Mizoram sarkar hau tu te hna thleng tura lekha an siam vaireng te SDO civil hna an pek po malak na om chuang lovin SDO civil hna hian akir le ni in an sia ani ram nei tu te chuan an lekha chu vaireng te SDO civil hian scholarship DC hna athon thu soin kan sia danin scholarship DC hian home department a athon chong le ani ma se home department la mian ti ngai na vak shelwin a area ani angin atul anga pala turin scholarship DC hian thon let le ani DC point ti ngai na sewak chuang lovin SDO civil hna athon le top ani anti ai tlanga ram nei tu tian okas ni kwa sang ni som ni pat khan Chief Minister Zoramthanga hna memorandum alo thelu towa kum som nga chuang zet kan lo en kol to Mizoram chu ngai Assam lamin miron hne chu mai le kan thlai te aron suwa sam chiam ma hi amak kan ti in hriathiam a harsa kan ti tak zet malak vak ngai na le akong pang po kan hria lo wangin sarkar malak na kan ngai chang to pani anti tha le zung tam tak senga ano en kol an huan soi sak ani chuan an ril ru ati nak tan zet thua Chief Minister hi selin ram nei tu te chuan Assam police in kan ram min lak sak zat hi trin somria le achan ve ve la zaw ni in kum tin cheng nuai som ni chuang man thlai kan thar chuak ve thin an tia an thlai thar ra chu kum telin amana tam ve tiel thu an ta lang vaireng te ai tlang muna ram nei tu te chuan January ni som pathum sang ni som ni pani khan ai tlanga in kol Assam police ho tu te telephone bangin an bia an mun phia te lak phal sak turin an ngen Assam police te chuan thu nei thu sang zok atanga thu an pu lo chuan an phal lo thu an lo hril Central YMA point January ni som pathum sang ni som ni pakhat khan min lo hret thiam ula Central YMA point January ni som pathum sang ni som ni pani khan Chief Minister Zoramthanga hna vaireng te le a che vela mizo ten an huan thlai le mun pia an seng thei lo chu tra an ti lo thu thlenin chak taka mala turin an ngena Chief Minister chuan Central YMA hruai tu te chu ma alang kal tur thu in alo chang ani Chief Minister hna thu han thlen hi thatak khian alo dong songa ama ro chu a bo zui na hi a om le lem hlei lo hian alang thina hei hi a boi thlakin a poi khong mai ram le nam thil chung changa phei chuan tiam zuta ti le mang se lo mui rimata minang han ti lo mang chi te hi kan Chief Minister office lamatang hian a omem ni chu ati theya tiam zut ni lawin at taka malak na hi kan ram le nam hian amamo ani chu na takin kan an soitel du ngani wole atom nan viewer ta te nangen na hanjem vele teang kan channel mila subscribe sak lo viewer te jingai nom chuan milo subscribe sak ve ngai te u tin kan video upload thar te hi in lo dona in mu zel thaina turin in tan po ol samjong na ani na turin notification bell khain petanga ola in da don nia